wa Rubirizi News Center eshaza mbwenu ninga shamagingo gambwenu kankwakire okubasa kutwegitaho obwenda katandikire nimbasa kwizya ngo o subscribing o liking kandi sharing obase kuba nitwe omukintu eki mugenzi wanje omurebi wa Rubirizi News Center Erizoba twatayisa omweshongozi wa mani mnonga. Of course abantu okwentaranta zugumana zikura buri zoba n'abana bagumana beyongera hati Erizoba twatungo mugisha okubasa kutayisaho onkumanya nyowe nka rapper kandi nka dancehall singer. Of course naja kuba natwegambira tindi kubasa kugamba mukwasire ngo nabimara konka katubanze tuzeho muka advert kache mnonga rero nkuseho omweshongozi wawe nyamurungi. Motion overloresa mu central DJ kisa kungoma munywanye asike biba anti-slumber generation young energy fresh talent nga tuli batso tuzanya musonko mama yangamba biba nakupenda the way I do my thing put in perfection kama jija baby garage make perfection love jija momo zanyo nakajaja oji wamesenga tumuli mu mujaja me the shine them up on me ajaja DJ kuba fake vapa zimbafunze yeah mafunze joto what you feel biba minokiamo ngulungula Mr. Makino shit Sio kandi nkukuna nakuraganise ngo twargo mu advert ninza kuba ninkuse umweshongozo nyamurungi. Of course naza kuba nayegambira ibi kumukwata ho byona ogu ni bamwe toha obunatayise Erizoba amazina mbanyeta Sike Biba a one man areba jo mu kamera abantu bakwetegereze kurunje mnonga ogu yeta Sike Biba a one man tinguza kubuza byinge Sike Biba a one man no manyisa ki Sike Biba ni izina ryanjye stage name. Yes, Sike B-I-B-A Sike Biba yeah man. Ano manya abantu bingi nibakunda umwe gashara usanga zirinka acronyms hine kiga kumanyisa konka nintegateka gaho Garfur aganje Garfur. Okay. Sike Biba a one man noha Sike Biba no mweshongozi enzarwa ya Uganda. Yes, amazina Clever Karuhanga Sike Biba born in the beautiful Africa. Kileva atwa kwakira mnonga ninya nakira abarebi ba Rubirizi News Center ntongera kusyaho Sike Biba kumanya mnonga amazina gene gwago Sike Biba oyini myaka ingahi? Nyine myaka 21 bambi Sike Biba myaka 21 ko uri umwana muto mnonga music career ukagitandika ryari? Music career nkagitandika immediately namara kuza campus campus ya KIU nibwo natandika music officially kumutera studio shows now change konka originally nyonye nganga music. I used to do music all the way from senior 1 everywhere. So of course ninkureba music wandetera kujye kinakubuza ko kinantaka kiri wagira nko akira campus wata percentage etar music konka music ninga nata home private life na no, it's very okay. No basagambira bare bitu no shoma koski abarebi ba Rubirizi News Center amazina Sike Biba ni shoma ke ayu kandi course ni shoma bachelor's education 3-year course injumazire ogogo mwaka ogwa 2021. Okay. Sike Biba nuzarwe nizarwa mu district ya Shema omutawo niba kwita Kabohe hati Sike Biba abarebi bitu munkize mbuze kibuze ki music yawe nyingi eyindi kuri of course tukuza kuba twaba samplinga mwahuriraho no koreso Ruganda munonga inspiration yo koreso Ruganda okagihankayi kandi uryo munyankore witwa no Washima ne kibuzo kirunje munonga inspiration yo kutera Ruganda ahina gishire na ndienza ya Western Uganda konka holidays zanje turaninzufunira omukibuga so education ngajifuna kugo mu Western Uganda konka kinkumura nje no mukibuga twineyo some other family of ours twineyo amakaganson haina akudire nantari hishemero nindi mukibuga so kandi abinkuba nyine bona bambati n'abaganda nkagezo kwishongoro nyankole fine konka vibe ya abramwigufa vibe ya yanga of course nangwa ninchetegereza ino rimo kubasa kwangwira wana ishongora Sike Biba wajango katandika je music aha campus njengo kikakugurikira cyakwizira campus ninga wakutugambira jana yo kurugo mbuto ukazarwa ryo mwishongoza tinka kwa shwaringa tinkazarwa ryo mwishongoza kandi tinga kugira nti official music nkamutandikira university
konka echarity nkanda katanche aninga kufuna kasente omushigambira nko muzire umwe brakwetegereza nkoko kumebi abana bato when you are a teenager namangu wakusisikara nkebyo so kinashira campus nashanga nyine time yo kumara concentrate ngachitabo at the same time music okora music nkachitera ati yo mwami Sike Bieber kanu mushonzo itinya murungi ngo kuwagira ngo buriyo kabotine kasente hatori ya campus no shoma sente nozia yeah sente ejo kubanza no maturi yombwire bwa covid konka covid etakagiremu akasente upkeep wanje kamwe home music. Okay. To come to the shows. I've been on different shows. I've been earning, like we had previously we had Ego Power launch. Okay. I earned some good money, some different shows. That's why I get my money to put in music. Oh, yeah, oh, that's good. Ati mwami Sike Bieber nuwe chitwine abarebi ba omwami Sike Bieber nuwe twine abarebi tubarubiriza news center kandi tujana mpora natugambira urugendo rw'ubweshongozi aho batandikire yamara kutugambira ngo akasente bambi akabana akiyo mushozi nkezo zitiyo mpora konka ine cyuzo kindaka kuburize hati music yawe naho urebonire nyowe wajurireho of course nabaragirebe music yo go mwana ninunje munonga bituni nchigeka kwizusya ngo waba ono kireba rubiriza news center otakaiwe kusubscribinga okarayikinga kandi okasharinga mazima bahamwe nitwe Sike Bieber music yawe no gikora nkahi music yanje ni mbesinga right now ni mbesinga omulwesa ni Uganda omonyo gwa kweti shaka then ni nkolesa studios that is mwena zimwe konka ahindi like ahindi nka signed muka no studio mbajeta Epic Beats okay ne msha waman bamweta Mr Dickens. Oh wow yes. Ne shangwa omuli shaka oh yeah thank you very much abarevito barubiriza news center bambi mwe bare kuba hamwe nitwe bitoni twaro mission no mweshongozi wawe unyamurungi utayita Sike Bieber yajan clever of course no munyabwenge munonga Sike Bieber uwe bare kwasa kwa hamwe nitwe nabani nyenda no manya breaking the ice ni manyango kuza kutandika kweshongora no wajango izere kwata hype ko mu campus konko tishiro bato twatwa tinobweshongoro bwito hanso kwempora ite orientamento za oriakora chiwe ndia pilot ndia inoize what do you want to be in future ati nyondi aba terrorist obweshongoro nko obwe twatubwine nikeshongoro ki ako kiri kwijukaho omumyaka yawe akeshonga kana bene nkunda mnonga omyaka yanje je bakamba keta echenya jachino something like that kanyishongore do nimbaza kubanda chikijuka jokonka ngani ngakunda mnonga oh yes indeed ogwen Sike Bieber omweshongozo nyamurungi outwamanyanka rapper ninga shi dance hall singer omweshongozo man mnonga outine ngokuna nakwizukize obundo ryokwe omurebe witu warubiriza news center niyo inentarante yawe nonda kwimuka nonda kweshongora otakayibwa basa kutwikirira abarubiriza news center tubase kuyamba tubase kumanyisa abantu bakumanyi of course watugambira Epic Studios wajana muri shaka nima watukirira abarubiriza news center ntubasa kusya ari yabona abantu nyamurungi abakubasa kuyamba interante yawe kubasa kwimuka ngo turi mu tugenda mu misho kandi katugarice bwa nyuma yakarangwaka then turebe icyo gukora Rwanda Tigisabu gisinda subalo muwengula pali mukuta Yenfa bali na mabo For every temba ni waka mipusha Papa gamba feke vapa ni mekuja Mugambe asibebi kunza tatukoza We the clean and fresh tumulobesa Ngaja jasema timba ya balobesa Nange Sike Bieber kizize mulode We got the waka, thanks Abba Father Fans me a get, pandi mic me a back Dema de ya sindi ni kadongo kamuni ya wachini manoti mi wamate babalobesa Bela gabevuga bakokonya Dem Africa's balena mu busonda Balumya batunyiga tebangaliza Nafunye platform kambalobese Yeah, mbalobese Dem feel it kamba fonze Tubalobesa wamagwe tubalobesa nebazana wa Rwanda Tigisabu gisinda subalo mu bwengula pali mukuta Yenfa bali na mabo Tubalobesa wamagwe tubalobesa nebazana wa Rwanda
tukisabu kisinda subalu muwengula bali mukuta yenfa bali na mabo lumuda diyangamba tayagala munafu kati haso munyigange nsanafu mutwe mutono atete muli balafu ufunanga bwengola mungu ndi musanyifu people tryna struggle munga balike kamba lobe sefu nobo tere mushikame if you cannot get the audience katike ma nigga my brother just run again everybody wanna wake up on top yeah that's why me a little koma chuwa yeah yes indeed abarevitu barubirizi news center kandi kwe twagaruka sityo twargo mukarango bit nkino mweshongozi wawe outwaita Sike Biba umweshongozi nyamurungi kandi ari munakwata munamba na mani nateye ikintu cyo na mani munonga kandi munonga Sike Biba kankubuze kibuze iki mu myaka nkebiri mu misho music career yawe nondugire bingaye Omyaka nkebiro misho music career yanje ngenda at least babemba jangu that boy from Western Uganda. Yep. I don't know representing a music harengo not only the Uganda, East Africa. Hati anyway no chirebota nkomu byeshongoro byo rukora wabiro wa Africa ni waba Africa you are international now. You're going to the whole world. You're going to sing for the nations. Yeah, true. Hati wamara kutera mahanga go na go. Ikibuze cyo na formulating kubi konkantu za kuchitikira. Yes Sike Biba noza gukora amagezi kikureba ngo watere nsiyona abo ko bano kikoresa Uganda think manyo Uganda rwitoru ndobasa kutera Africa rgumize muri tere nsiyona hati amagezi agenza kukoresa kurenga music yargayo last night by the way mpereza kuteka status update yanja WhatsApp. Yes please. It read like I sing reality because I'm real. Omwiro bunyoni ndeba music wa Uganda wano ndakurabaho no ishongora churu. Yes. Waishongora churu wakurana most of the breakthrough songs ezabana bakozire mbambe shongora chinde churu. Okay. I sing reality ni shongera chinde churu. Nyoni echo niche chinkurembeza kujangu na warubirizi kandi nikwenchi kwine mpaka mpora konkani ndeba tuyira embujiro yituye kiganiro cyanje no mwami Sike Biba ati ndikuhendera mwami Sike Biba uriyo mweshongozi konka abarebi bitu nibenda barebe talente kurumu hina kantu kace akapera ako kubasa kutuhereza abantu bitoka bagarara mwamani. Yeah man. Yes tutera akapera short time. Yeah, tukalide chimala nkakoya kaunga bampeko bikoko yeah batu Jose chimala after quarantine tubala gauge power tukalide chimala nkakoya kaunga bampeko bikoko batu Jose chimala after quarantine tubala gauge power. Yes indeed ndina kubala gauge power kaunga tukalide chimala man twina Omurebe witu waribirizi news center mazima twine Sike Biba erizoba no twatayisa kandi ubuzima twashemerwa okubasa kuba hamwe nitwe itwe abarubirizi news center nituyamba abine taranto kwe omuntu ine cyo kwenda kuranga no basa kutukirira tubase kujya kutwakuyamba of course ahansi norebeho inamba zitu zesimu na WhatsApp ribiri muri barabara hansi of course na Facebook account yitu na nakwishize ngo o subscribing oraikinge kando sharing Sike Biba. Yes, no gambera ki abana abarumuntu batandika abariyo mu industry nkiwe no bahabuziki abana batu abariyo mu industry kandi abariyo batandika ekinde cy'Uganda abanzi bakwato mu mutwe bafuna mu mutwe ekintu bakwita patience okugumisiriza utapapa music nyone inobwire bwayo eshaho yawe kekwika no ine kurabo. Yes indeed abakutureba abarebitu barubirizi news center yabagambira ngo mazima no kuba patient okugumisiriza is not just ability to wait but it is ability to wait while keeping positive attitude. Now wawe tegerize mazima bomugumisiriza murungi otakayetombyitwa konko of course indeed no kuteka mamani kureba nguna orutambo oruwatera tubase kugera okutwatungura ihanga ryite Uganda. Webare umushongozi witwe rizoba kandi mazima twashimirwa kubasa kuba hamwe niwe. Jobless.